आकाशवाणी इम्फाल लांथोकचरी पाउगी सक्तम सक्तम असिदा मणिपुर ngमखै जिरिबामदा शांति थमनब सरकार की थौरांग म्यांमारदगी आइन कायना चंगसिलक्पा मितोपसिंग कामजोंग जिलादगी मरमदा हलनखिनबा नागा सिविल सोसाइटी ना तक्सिनखिबा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे भारत संविधान शेड्यूल ट्राइब पीरिबा हकसिंग मियामदा निंगथीना खंगहनबा मंत्री अवांगबौ न्यूमाइगी अपील मणिपुरदा लैरिबा अयिंग असागी फिबम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पालन थौरम अमसुंग आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तमदा नोने जिला की पाउमी अगुई कामैगी पाउदम मणिपुर की ngमखै जिला जिरिबामदा था असिगी तरुक्ता सखंगदबसिंगना लौमी अमा फारगा हातखिबा अदुगी मतुंग तारकपदा जिला असिदा ओइरक्लिबा उंखटनबगी फिबम लाक्सिनबगीदमक सिक्युरिटी फोर्ससिंगना अकनबा थबक लौखटली जिला असिगी मरु ओइना फेरजोल अमसुंग तमेंगलोंग अनिना ताइनबा मफमसिंगदा पामदबा थौदोक थोक्तनबा अकनबा चेक्सिन थौरांग लौखटली चैरगसिदा मुख्यमंत्रीना जिरिबाम चनबा थौरांग मरी लेनना जिला अदुदा मांगजौनना चटखिबा महाकी एडवांस सिक्युरिटी कन्वॉय अमदा सखंगदबसिंगना निंगथौकाबा नुमिता एम्बुश तौरखी थौदोक थौफम अदुदा मुख्यमंत्री चटनबगीदमक सेम सारबा मतुंग महाकी एडवांस सिक्युरिटी कन्वॉय हाना जिरिबामदा चटहनखिबनी हौखिबा निंगथौकाबा नुमिता चटखिबा कन्वॉयसिंग अदुदा कांगपोक्पी जिलागी मनुंग चन्ना नेशनल हाईवे 38 की परिंगदा लैबा के सिनाम खुलदा चथरखिबा एम्बुश अदुदा मियोय अमा नोंमैना पांदुना सोखी थौंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्लदुना मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना असुमना हाय स्टेट गवर्नमेंट नांगै तौबया बखर तौरगा याम का हेना कोई रिटालेट तौदे यारिंगै कोई अदुम भाप तानदना अंडरस्टैंडिंग अमा लाकद्रा खोटकद्रा वरी वदाई सानबगी लंबी सु मयाम लैबनिना हायना लैबने अदुबु मोइगी मवोंग मतौसिदी स्टेट गवर्नमेंट पांद्रबदौना तौबगी मवोंग लापसिदा एंगोंदा यामना नुंगाइते याम लाइन स्टेट की मशीनरीज मयाम याम लाइन खनदौना यामना उसिथौइदबगी मवोंगदा करेंग कथाइनबगी याम तोइन तौवे खांगग लापने अदुबु हुजि अखोय गवर्नमेंट करी तौबदगे हाइबदु सबसाना हानदगीदी अखोय खरगा याम सेंगना हाइगे मणिपुरी प्रजासिंदा अखोय मसेनि अमनि भाप तानरकद्रा हंजनरकद्रा हाइबि वखल अखोय लैरमबने अदुबु मणिपुर की बीरेन की नतबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमगी कन्वॉय एडवांस पार्टी दा खुद थारक बाइबसी डायरेक्टली सीएम दा अटैक तौरकने लवे मसिदैदा सरकार लेपकदब कनानो सरकार की मायोक लेगदब कनानो अदु प्रशासन लेपिरो अखोय करिगुम खरा अदु होनगनी आई पब्लिक मयाम दा सपोर्ट निजरी राज्य की PHE मंत्री लैसांगथेम सुसिंद्रोना सगोलसेल नुमित्ता जिरिबामदा चतुना जिला अदुगी ओइरिबा फिबम हक्थेंगना यंगसिनबगा लोइनना विद्यानगर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता हांगबा रिलीफ कैंप ता चतुना चाना थकनबा अमदी अतै तंगाई फदबा पोटलम सिंगसु यंथोखी खोंगसेट अदुगा मरी लेनना श्री सुसिंद्रोना हाई जिरिबामदा मखा ताबा पामदबा थौदोक सिंग थोरकपा थिंगनबा चिंगनबा मफम सिंगदा मतिक चाबा सिक्युरिटी पर्सनल सिंग थमले मियामनसु पुकनिंग फाथविदुना अमत्ता ओइना जिला असिदा शांति हंजिलकनबा होनामिनसी हाइना अपील तौखी महाक अखोई जिला सिचुएशन है चेक्सिना होनाजरी सोनाखंड सेक्यूरीटी कई लोई डिप्लॉय तब हौरे मखा ताबसु तौगिने हजिक स्टेज अखोना पीजरीब खरसे हयेंसु अरेंजमेंट खर तौजरी तौबदबु अखोई खुदकी इसिंगी कई मैमसु यंजरगा कनो तौरे अना अपील तौजनीबसे मरुओइना जिरीदा लेबिरिब इचिल मैम अखोई पुनः होटमिनब दरकार ले अमरोमदा हौजिक जिरिबामदा ओइरिबा फिबम असिना मरम ओइरगा लांजेनदुना लैरिबा आंगांसिंगिदमक स्कूल फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन हांगतोखरे जोनल एजुकेशन ऑफिस जिरिबामना सिंदुना स्कूल असी विद्यानगर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता इराई नुमिता हांगतोखिबनी स्कूल असिदा क्लास 1 दगी 8 फाउबा ओजा कुनमरीना अयुक नुंथिल खाइदोक्तुना लाइरिक तंबीबगी थबक चथगनी आंगांसिंगदा लाइरिक तंबदा चंगदबा मचाक मथुमसिंग यंथोखी जिरिबामगी हौजिक ओइरिबा फिबमगी मतंगदा अखोगी पाउमीगी पाउदम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिरिबाम अमदी सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगना जिरिबाम द मखा ताना पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा हानदगी हेन्ना ngaksel gi thabak lokhatli adumakpu maruiba थौदोक थोकफम खरदा अहेनबा सिक्युरिटी फोर्स चंगसिनबदी जिरि मियामना पामनरी अमरमदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की माइकेदगी अथिंगबा लैरिबना स्कूल कॉलेज अमदी बैंक ना चिंगबदी जिरिबाम द हांगदबना मरम ओइरगा ललोल इतिकी लमदसु चावना चैथेंग पीरी चैरक सिदा इरांग असिना मरम ओदना खुंगंग कयादगी लांजलक्तुना रिलीफ कैंप सिंग चंगे फम लौदुना लैरिबा सिंगना जिरिबाम जाउना मणिपुर की मफम कयादगी लाकपा मियोय सिंग अमदी असम की मफम कयादगी लाकपा मियोय सिंगना तेंगमांगे पोलम सिंग पिनरी असम की मफम खरद तेंगमांगे पोलम पीबा लाकपा
ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯍꯤ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯖꯤꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤ आकाशवाणी इम्फाल की पाव की सक्तम की दमक जिरीबामदगी नाथेम बिसजित ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯖꯋꯥꯟꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ, ꯅꯥꯒꯥ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯑꯣꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯁꯥꯎꯊꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯀꯝꯆꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯦꯝ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯤ 5,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯝꯆꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯦꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯡꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯍꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯥꯒꯥ CSOꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯀꯝꯆꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯄꯨꯁꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒꯤ ꯁꯣꯊꯤꯡ ꯁꯤꯝꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ Conservation special point giving reservation in the job, in the educational institution, even in the social status. Aduba koina khangdabana ya kadaida kari privilege akoi dama piri bano hai khangdabe state coding da India manung da laiba scheduled tribes or scheduled castes economically akoi si yam sonba advanced society ga panaba kanda koi si makhada lei akoi bu uplift tona la sigumba provision mayam su government of India da government of our India ge constitution makhada special provision haina thambire haraga National Commission for Scheduled Tribes and Scheduled Castes aduga state status maina thambire sigi provision si akoi Manipur state da yam koina officially function fazan tawda bahai tare aduga mam koina lekhi haina itai ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟড ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯤ ꯕ꯭ꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 63 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯏꯪꯊꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯏꯍꯟ ꯍꯟꯊꯗꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ, ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯝꯆꯥꯛꯅꯕ, ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯒꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯦꯁꯠꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯆꯔ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯒ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ꯫
Akashvani Imphal gi pau gi saktam gi saruk ama oina akhanaba paudamda aikhoi gi None jila gi paumi agui kamaina jila adu gi piba paudam thamjari. None jila ase Manipur manungda mahi marong uhai wahai puthokpada aing asaga yamna chunaba maming leiraba mafam amani amasung mafam asidagi puthokpa Russian gi har haptaba sana thangnaba polam kaya ase miyamna yamna pamnana leinari khara palabada lafoi usoi komla champra yongchak sing yaingang pan usoi umorok asina chingba polam sing ase mapalomgi mi singna fauba yam pamnana demand taunari hairiba mahai marong singi marakta aikoi miyoibana nutigi sizinariba yaingang asisu amani rongmai londa ga changlim asi jila asigi climatic condition ga yamna chunaba imung khudingna thanaba puthok amani pothok amani None jila gi longchum awangkhul part 2 da leiba Thokchom Farmers Producer Company Limited na jila asina organic oiba yaingang puthokpada achoba thodang lauri hairiba farmers company ase haukiba 2022 da Bharat Sarkar gi Ministry of Corporate Affairs da register tawduna thabak tawrakpani company asigi makhada farmers interest group kunhumdoi amasung punna class trade ki makhada farmers samari yankhai henna leiduna annual turnover na 5 to 6 lakhs ni Thokchom company na turmeric fresh oina flax amasung powder form da su puthokli loinana atai value added items like king chili bamboo shoot mango orange amasung atai locally phangba uhai wahi kaya su puthoknaba pandam thamli Thokchom Organic Farmers Producer Company Limited na paikhalakli ba thabak thoram singi matangda company sigi chief executive officer Sri Gaisangamna asumna phungdoklakli Farmer Producer Company Limited is registered under Ministry of Corporate Affairs, Government of India on 9th April 2022. The company having 477 registered farmers from 7 different clusters of villages, namely Lungrang 1, Lungrang 2, Lungchum 1, Lungchum 2, Khongsang, Mkunau and Kambiron villages. The company has got 23 farmers interest groups, also known as FIZ, who does the group farming and also individual farm supporting and supplying farm products for the company to process. The company has got 13 executive board members, including 5 director members, of which 2 office staffs. They are CEO and the accountant. The company deals with turmeric as signature product as of now at the moment, and turmeric is available in 3 different forms: in fresh, flax and powder. The company also deals with value-added items like king chili pickles, bamboo shoot pickle, mangoes pickle, seasonally oranges and bananas, locally grown edible fruits are also available and deal with. The company Thokchom Farmer Producer Company Limited owns few machineries provided by the Manipur Organic Mission Agency under MOVCDNER Phase 3. Machineries like mini power tiller, diesel generator, turmeric slicer, pulverizer, powdering machine, packaging machine, band sealer, electric dryer, rice mill, and other agriculture related machineries like brass cutter, sprayer, hand pump, chainsaw, etc. Haukiba Jun gi tang mangada hairiba company asigi small processing unit, custom hiring center, collection and aggregate center amasung solar drying unit sing adu Manipur Sarkar gi Mission for Integrated Development for Horticulture MIDS gi Mission Director oiriba Sri Chungong Pamaina sangha biduna farmer sing da sinakre sangha khiba polam sing adu Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region Phase 3 gi sentang makhada sakhibani amasung Manipur Organic Mission Agency MOMANA implementing agency ni loinana 25 kVA solar power plant aduna Rajasthan da best over Brindi International na install tawibani hauzik Thokchom Organic Farmers Producer Company Limited na paikhalaliba asigumna
jila asigi mafam kaya dasu farmers interest group kaya semduna lamdam asidagi puthokchaba mahi marong kaya puthokhtuna similonda sustainable development puraktuna achouba sendan lambi oihanduna isa iromdom depchaba ngamba mipan tangdaba jila ama oihalachi haina miyamda thawatchari Akasvani Imphal pawgi saktangmi damak nonedigi agui kamai Matang asida Akasvani Imphal gi ipaw kangbu na puthokpa pawgi saktam loijare khomjinba amasung puthokpa Thokchom Jogendrajit Lijakibi Waikhom Chitradhani